Timothy kianga Paul lai khak ni na bungli Paul le pa tang man hoi zakin pathian ma le akilat na le alalgam a mi si le mi hing tung a vai hom ding ba to pa Jesu Christ ma a mo puang na ka hon gwan hi thu gen in ahun lo a leng pa pangzel in thuak zo taka thu hil kom in asiam lo dan u thei sakin la tai hil in la han thon in thu hil na dik angai hiak ngap lo ling lo u ahung tung ding a abilte u azau ziakin amau de lambang in heu tu te kyanga a khom wa a khom ding u abilte u thu taklama angong sak ding wa thu tang thu lam nai in apayal ta ding u hi nangzo bangkima pilwangin gim thuakin la tanchin hoi gen na lam na sem in nana sep na pen ha hi tang tongin keizo tu in leng lui hiakin ka omlel la kapot hun atung ta hi dona hoi tu ka do hin ta a kitai te na katai hin ta gin na kalen ki pai suak ta hi tu na zo ke ading in diktat na lal hu ko in a omta to pa vai hong ba diktat in hoi ni chiang in ke hon pe ding ke kyang kya hilo in akilak na it pe ma te kyang a pe sam ding hi mimal ki thu hil na te kin takin ka kyang a hong pai pa hon tum in dema in tu lai khovel a it ziakin a hon pai san a Thessalonica a pai ta hi Galatia gam a Christians Galatia gam a Christians apaya Dalmatia gam a Titas a pai ta hi Luka kia ka kianga a om hi markat sialin la hon pi in ama na sepna lama ki ading in apatuam hi efesa a taikika kasolta na hong pai chiang in Troas a Karpas kianga puanak tual kanut sia laibute honto in savun lai ma honto in Alexander dal sun pa ka tung a hagilo ma hi topan athil hi bangzel in athuk ding ama alaka nang leng pilwang in ithu ado ma hi kasiam na thu kagen mak masak pen in kwa man ahon gum keiwa ahon zuaw sanvek u hi amo puwa in om tuan ke u hen tanchin hoi keima aziaka hilkim a om theina ding le zentel ten azak theina ding un topan hon gum a ahon hi hat zota hi humpenel kai kam a kipan in swa tak sak in ka omta hi topan gilo na teng laka kipan in ahon suak ta sak dia avan gam a bitak in ahon tun ding ama kyanga tang tonin thupina om hen amen chibai buk na nanung Priscilla le Aquila Onesiphorus in kwan pi te to chibai hon buk sakin Corina Erasta sa omgi ge a Trophimus bel Melita a damlo in kanusia hi phalbima in hong pai te in Lubalas Pudens Limas Claudia le unaw teng in chibai ahon bu ku hi topa Jesu Christ in nakha ompi hen na kyanga he pi na om hen amen